te fia whaitau ina, se upo mai le awhionga le tu nei tu la Afiafi. E tomui nai le tātu mawhtanga. Mau mai le roma mtau poe valu ono whai poe tosu maltas. Ha mailo la apostolo, o le nei, se a sato upu i nei mea, a whai wa au mai tātou le atua, o ai se whaasanga tau mai a te tātou. E moni mai whamaoni le apostolo. A o tātou savalia mai le nei masina, wa tūlata i na whaiwina, ai merse fo nei aso a whengai matiuta mawhaiwa pio na masani ai. Le atua le nā le sa ia te imanuia mai loto soifua ma so wola. Le whain tātou si le whai mtātou whiawa ai ai. Lungo o nei ala leo, pero masani a tātou sauninga i Afiafi ma tai au te itasi. No Afiafi le ne Afiafi o te whatalofa ma whaafere atu le mamalu whamatai fia. O le tātou o whengano tofi le ato whama le ato whāra ngā luenga le atua. Mo molo no whaafere atu whatalofa i lau sunga taitai ao Pastor Willie. A meser whaitu ia tiana ma le no whaalo. Whamalo le ngā lulue. Whamalo au na le atua e ala i tiuto lana whiau malana ngā luenga. Te li tonu le whamoe ui lava i na iei taimi. E a whea e le soifua i ngasi o nei soifuanga. Ai whawhitai le atua. Lo iei pelo na au te itai lo soifua e maise le whaletua. Ia leo tātou mawali ni Afiafi. Tātou te avato le vi inga ma le whawhitai le atua. O na mātou te talo. Ia lofa le atua ia sang whaapo pere soifua ma le manuia ma le malosi lau sunga te itai. Le ngata le tino ai a sili i la le nganga. Tauno ia whaamnia le atua i lau whaafonga anga i le nei Afiafi. Fia hoi whaafele atu ma whaatalofa i malu o tātu au whenganuenga. I so se tafa lau langro e maumai ere tātu sauninga Lotu Afiafi. Fia le nganga e whaafelua i whaatalofa atu i o tau sunga. Ai meiso o tau whaletua mani o tau ainga. Whamalo le ngā lulue. Whamalo le onsai. Lala apostolo Paulo. E leo se me whaalea ngā lo o tau tauti ngā i le atua malana ngā luenga. Tauna i whaamnia le atua i lau whaafonga i le nei pō. Ai le mawhaifon whangaloina, nei o tātou uso, se o tātou atunu o lo mwhai o na maumai tātou sauninga, le ngata i lea tae au ma lea tae au, le Afiafi ma le Afiafi, fia le nganga o te whaatarofa ma whaafereati a te oe, a e mai mo mai tātou sauninga i nei pō, tauna i whaamnia le atua i lau whaafonga, o la walawina ma le whaalala o whaipese, e saunia se vi inga e tali nel tātou sauninga i le nei tū lāwhia. O te muli muli pea, i lau pala au Yesu, le alofa ua o sawa i loa inga. Muli muli pea, so se mea e te whinganga loai. O whanoa no matinga, whawhea ngai i o wala, ai o te oli oli ma muli muli pea. Ola tātou te talo. Lo mātou tamae o i le langi. Whaafitainia manoa tō while mū ni Afiafi o mātou maua. Mātou te o mai si o mātou sa ili a te oe. E ala lo whingaro pa ia ala mai lau a fionga. O na mātou te talo whilo tamae. Fesoso ani mai nei pō. Te talaina le whaafonga lau whanau.
I so se tafa la langi lo fai ona whaafonga mai ai le ie, ma te ole lau fio nei po, ia manino lau upu la amatu whaalongo iai, pai me lau ono vai me la whaatau wa, whaangale mana lau fio, ni ma mole o trai lau fina ngalo, e sauni i matu ma le whaamoe moe, i le aso e te fio mai ai, ia vi ia oe le atua nei tu la Afiafi, ia vi ia lava oe whaavavau lava. Amene. A o tātou wa aia, le sawa ma le tabilinga o le larolangi, i mea utula i mai lea so, i lea malo ma lea malo, i mea uali mai, o mea na whamtalaina Yesu mo i tātou, e tama ia te oe maau, ua tātou iei le i unga o mea uma, ua tātou iei le ngata anga o mea uma, ona tā ule mo i tātou whitalai Yesu, a fuontolo ia mea, ia ea i lunga o tō ulu aisia, waifai tō toa lava le atali o te ngata. Pita ele tuso ma te yomta au pelusu marwha, sa mau tātou maa sani ai, o whaai longa, o mea na walo ia mai Yesu mo i tātou. Ai ili whai upo e iwalo i e i vaenga o te whia whangaina. Whai maile po Yesu na i whamatala ino na au sof, whai mai whai po e iwa. O na lata tu nātua i lea o tau i le pua ngā. Lua, ma lata o whasio tia o tau, o longa tolu, e ino sia whai o tau ino uma, ona o loo wingoa. O oman whamatala Yesu o whaailonga e loai, walata lata le unga o le lalolangi. Walata lata le aso e a fio mai ai. A wo nei whamatalanga Yesu, i le tūlanga e a fia ai le soifua ma le olo tangata. Ona whai malo Yesu, ona lata tu ina atua i lea o tau i le pua ngā. Pua ngā e whetala Yesu, le toi whamatala Yesu lufultasi. Whai maia, wa o iona po, e o aile pua ngā tele, e le aiso na tusa, talu le amatanga o le lalolangi. Nono winga, leo tama whai Yesu e whamatalami e tātou, e kon pēr pua ngai la o mai, i pua ngā o mawai. Teimen pōngi sā, tala whamamawina, whamaia, e silia le ono sa 1 miliono tangata, o ene whasio ti ai. O tangata na le efefe e tūmo le atua. A leo whetalai Yesu mo oe mau, o le ato ui ele pānetra nei, o le ato ui ele whanau o le atua. Whai mailo le po Yesu, o na lato tu nātua i leo o tau i le pua ngā, ma lato whasio tia o tau, e ino sia whai o tau ino uma, ona o loo wingoa. E le ngata whai mai, wa ino sia tātou ino uma, a whai mai tu se luka lo sumatasi, whai mai whai pasuma le ono, whai mai e ola i mātua, o uso, o wo, ma ainga, o niso i tātou le a whasio tia. O leo te mao, o na whatau nuro ia mea oma. O le ase wheta lenga, mau tau tua Yesu mo oe mau. Whaafunga iei, ai se i whamatala le a fionga le tuni Afiafi, o na ela fisili. O le ase wheta lenga mau tau tua Yesu mo oe mau. Whaafunga le iei, i le mātai lo sumal whaafu e pa sumal tolu. A o le tu mau se yo i le ngata anga, e whaolaina lea. O le fina ngalo lea tua, lo ngātu tono le fina ngalo lea tua, ia whaolaina oe, ia whaolaina hau, ia whaolaina tangata. Ma fu angalau whamaili au mo i tātou ni Afiafi. Whamaili po Yesu, a o le tu mau. O leo wala o nā ti Yesu mea la tātou savalia, o leo nā ti Yesu mea la tātou wo iai. O pua ngā, o whasio tia tātou, le aino sia tātou. Ai whamadu po Yesu mo oi mau nei tu la Afiafi, a o le tu mau, se i o ile ngā taanga, e whaolaina lea. Ai mai tau iei upu Yesu, o leo whai mai Yesu, a o e tu mau, o le temi, o e tu waimo oe, o tu tangata mo ia lava, e filifili iei, e tu mo le tua. On fa malo la fionga le tua, malo pu Yesu, a o le tu mau,
Se ia o i ngatanga ea e whaolaina lea. Ona whaautulo le whiau mo i tātou ne tula Afiafi. O le tangata e tō mau se o i ngataanga e whaolaina. Ea? O le tangata e tō mau se o i ngataanga e whaolaina. Le Ioane mtau PETERU whai pesumal fitu, whai mai le upo Yesu, a wā ele au ina mai ele atua lona atali i le larolangi ina ia whaasalaina le larolangi. Aia, a ia whaolaina le larolangi ia te ia. O le fina ngalo le atua, na uina me lona atali o Yesu Keriso, whai malo le fionga le atua, ele au ina mai Yesu e whaasalaina le larolangi. Aia, a ia whaolaina le larolangi e ala ia Yesu Keriso. Ma o le whanau naunga nā. Whaafongi ei i le PETERU mia e le whaatoi mai le li i le mea na forforina whaapeo le manatu o isi tangata i le whaatuai ai whaafonga. Whai maia, ai pei tai wa ono sa e mai lava o iei tātou, ono wale fina ngalo ia whano se tasi. Ai o umalawa ilea, ile SALAMO. Wa lewa na tau na fia mai Yesu. Ai wha mai la apostolo, ai pitai, ua ono sai mai lava o iei tātou. Ono wale fina ngalo ia whano se tasi. Ni Ioane toru sumale ono, wha mai a Yesu, a whape lava le lofa wale atua ile lalolangi. Uia amelo na tali e toa tasi. Ina ile whano se tase whaatua tua ia te aia maua ia le ola e whaavavau. O le fina ngalo le tua, ia le whano se tasi, aia maua le ola e whaavavau. Ma fuanga nale ka le sia nei po, wha mai la fionga le tua, wa ono sai mai ai le tua. O le fina ngalo le tua, ia whano se tasi. Aia o umatatou i le SALAMO. On whamala tusi leo e EFESO mtau poe ono, poe sumal wha. On whesiri la moi tātou, e whawe whiona e tū mau ya Yesu. E whawe whiona o tū mau ya Yesu. E whawe whiona tātou tū mau ya Yesu. Whaafonga, whai mailo le apostolo, o le nei, i nātu tū mauia o tō, o fusio tō surunga titi le whamaoni. Ia ofu foi o tō, i le ufi fata o le ami o tonu. Ea, o whesiri mai la apostolo mo i tātua whai mai, o le nei, i nā tū mauia o tau. O fosia o tau surunga titi le whamaoni pele ai. Le Afiafi nei le aingo le atua, e mawhaiona waifo oi a te oe. Waifo le whailaunga. Pe mato o fosia non surunga titi i le whamaoni. O whaafere tātou whamaoni le kālesia le atua nei po. Ma o le whamaoni, e tāua se to siaki folo whamaoni. Se to e fuolo whamaoni. Po whapewhea tātou whamaoni ngā nuenga le atua. Whamai la apostolo, o fusio tō surunga titi le whamaoni. O la lau tali. Tāula Afiafi nei ma le pō nelo ainga. To e siaki folo whamaoni. Whawhena siaki, e fua le atua. Fua le atua po whapewhea o whamaoni, ma lo whamaoni. E lenga telefa mai ia ofoi outou, i le ufi fata, o lea mi o tonu, o whawhea tātou a mi o tonu. Whai mai whamteranga momori ane tolu whai mai ia, o ami o le tonu oma, o le anga sala. O le iro e whaile mele lei ai le whaia, o le anga sala. O le anga sala, ona ua le whatua tua ia Yesu. Ona tāua le mō tātou ni Afiafi le aingo le atua, se toi siaki fo lo whamaoni. Siaki fo lo tātou whamaoni, wathe ngai ma le atua. Siaki fo whapewhera tātou a mi o tonu. E siaki ai oe. E fua i foi oe. Fua po whapewhera tātou whamaoni. Silvia, o le whate te inga whaingo whi mō tātou ni Afiafi le aingo le atua a whafonga mai.
e le whaina e tū mau se mea, e a e le whamaoni. E le whaina o tū mau se mea, pe a o le whamaoni. E whapena tu tonu ngā luenga a Whangaunus Company, e mā fuona e tū mau, pe fia tausanga, ona e Lord Company e te whamaoni. Pe i tai le aingo le tua whapena ngā luenga le tua. E mā fuona tātou le tū mau ngā luenga le tua, ono tātou le whamaoni. Alasa mele mau fai salamo, si siri whamatalanga tā vita, mai le salamo tas fai poe ono, o te fia wa ai, i e o whaamaoni le no. E ali mai i whamatalanga le fionga le tua, e pei ua tangi le tua, pei ua oi le tua. Whai mai whamatalanga le fionga le tua, whai mai le tua, o te fia wa ai, i e o whaamaoni le no. E le ngata i lea whai mai, mātou te nofo mahau, o le sa vali i lara ua sao o na lelei, ea, o ia lava lea, e au na mai i a te au. Si siri tātou i e whamatelanga la fionga le tomo i tātou ne Afiafi. Wha mai lopo le tua, o te fia wa ai, i e o whaamaoni i le no. O le ale no le tautala e tu ispaia, o le no o le ata o le ka le sia le tua, o le ata o le ainga o le tua. Ai ali mai whamatalanga le tua mo i tātou ni Afiafi. Ua onge tangata o e whaamaoni tu tono le no o le tua, po le ka le sia le tua. Whai mai le tua, mātou te nofo mahau, oai, o le sa vali i lala e sao o na le lei. O whawhera tātou wala. O sao e o tātou wala, o tātou sa vali le aso ma le aso, i le ngaluenga le tua. Mai o le tua, o ia lava le ea, e au na mai i a te au. Whai poi fitu, whaafonga. Whai mai la fionga le tua, e le nofo i lo fale, o e whai mea wha ole ole. O le ale fale le tau tala i le tua, tau tala le tua o le atana ne ka le sia, mo moti Maoteo tolu vai pesi fulmo le ono, whai mai ia, mai la pos tau le a Timoteo, a whai ai o te tuai atu, wa aila wa mio te tau i le falo le tua, o le ale fale le tua, o lana i ka le sia. Ai whai mai le whai salamo nei, Afiafi mo i tātou, whai mai le tua, e le nofo e lo o fale, o e whai mea wha ole ole. Peno veatu le Afiafi nei, e siaki ai oe oe. Au te vai fo ia paima la whai, ai vai fo oe ia te oe. Pe mata toa fieni au wha ole ole, te tonu le falo le tua. I te tonu le ka le sia le tua. Wha mai le tua, e le nofo e lo o fale stangata wha pena. Ai si le fie mo o wiloa, tātou te whai mea wha ole ole, e se se le whale nā te nofo ai. E se se le ka le se nā te pese ai. La leu tau tino le tua, e le nofo le o fale, o e whai mea wha ole ole. O lona lua, e le ngātana na a whamai le tua, o le tala pe pelo foi, e le tu mauia i o uloma. E whaisiri ma mafa le upo le tua mo i tātou ne Afiafi le au whaafonga e mese le ainga pelo le tua. O le ngata whai mai le tua, e le nofo lona whale o e whai me wha ole ole. A le whai le tua, o le tangata fo e tala pelo, e fie e whai le tala pelo. Whai mai le upo le tua, e le tu mau wia i o uluma. Te le tangata e fie tau sanga o te tono o le upo moni. Te le tau sanga fie tau sanga o Lotu, ai fie tala pelo. E fie whai le pe pelo. A te mana tau ia to nei pole a ingo le tua, whai mai le upo le fionga le tua, e le tu mauia i uruma. Pe fie tau sanga o e Lotu, ai a whai tātou te fie whai le tala pelo, e le aso tātou teo ese ma le upo moni. E le aso tātou ese ma le upo moni le tua, esia, e leo sta ngata lai feta lai mai ai. A o le atua lava lai feta lai whamai ale atua, o le tala pelo, po tangata e fie whaile pe pelo, e le tu mau i o luma.
Whaafonga e whamatala pia le tua, whata oto sulua, whapelo sulua. Whai mailo le awhionga le tua, e inosia i Yehova o lau ngutu pe pelo. Aya, a o e whai mea whaamaoni, ea, e fia i hai o ia. Wale ngata whai maile e tua, e le nofo o na whale le tangata wha ole ole. Whai maile e tua, o tangata pe pelo e le tu mau o luma. A leo wha maile poto Solomona, whai maile e tua, e inosia e Yehova, oa, o lau ngutu pe pelo. Aya, ai whai maile e tua, a oe whai mea wha maonia, e fia o ia. Pia no whai atu nia Afiafi le kālesia, po le aingo le tua. E te siaki whai oe. Fu e whai oe. Po pe whea o tātu lau ngutu. Pe na mole mea o tātu lau ngutu, ai tumul pe pelo. Ai whai maile e tua, e inosia e Yehova. Pa ngā pe a whai, sila maile e tua e kālesia po lana whanau po lona nuu. O roa lātou ngā lulua me whewa i whe me te iai, ai sila maile e tua, tātou te tala pe pelo. Pa maile e tua, e inosia e Yehova. E inosia e Yehova, ai whai maile o la whionga le tua. A o e whai mea wha maoni ea, e fia iai le fina ngalo le tua. Vaengalo na ulua o tātou whiau nei tu la Afiafi le aingo le tua. Tu mau ya Yesu e whaola inai. Tu mau ya Yesu ea e whaola inai. E ese le tu mau ya Yesu, e ese le tu mau i le lotu. E mawhaina tu mau le lotu. Aiva aipo ya Yesu ya te oe. E tele tangata, e haru leo langa atoa, e lotu. Niso tātou e maliwa e tu mau le lotu. Aole fe aole pone, e tu mau ya Yesu. Nui, e tā awara tu mau le lotu, tu mau ya Yesu. Pe haona tu mau ya Yesu, e iei fua mai ai. E te whiwe lotu, e leini fua iai. Whaafonga leo po Yesu, Ioane mtaba suma 5, foi po 5, whaafonga. O au nei o le vine, o la o tou. O le tu mau ia te au, mau ia te ia, o ia lava e fua tele mai. O Yesu e ana whetalainga, whamai a Yesu, o le tu mau ia te au, mau ia te ia, ea, o ia lava ia e fua tele mai. Le ngata whai mai Yesu, e te tu mau ia Yesu, o na tu mau whare Yesu ia te oe. O na halea, whai mai lero po Yesu mo i tātou neipo, o ia lava e fua tele mai. Nono inga, e le fua pe no fua mai fui vine lalo e sisila te ile ata. Aia le a fua mai, fua le nganga pa i e lo soi fua mo lo uola. Aisea, langa e te tu mau ia Yesu, tu mau Yesu i lo soi fua, o te Yesu, o ia fole na e fua tele mai. E fua mai, wa fua mai, fua le ngang pa ia. Le tangata sa le wha maoni, ua wha maoni. Aisea, ua fua mai le wha maoni. Ua fua mai le anga manlu. Ua fua mai le lota maua lalo. Le tangata sa lota le anga, a ua fua mai le loto e le lei. Aisea, o le tangata e tu mau ya Yesu. Ua fua mai ai fua le lei. Le tangata sa le wha maoni, pita ua fua mai le wha maoni. Ona vele o tangata e te tu mau ya Yesu. E te tu mau ya Yesu se yo ili ngata anga. O lale tau i mo tātou, o le ola e whamavau. Whaafonga, whaimelele whaipule, matei lusu whaafo pe whasfuru. O io na po e iei le vau tangata e tō lua, e avea le tasi, a e tu ua le tasi, o i nei o whamatala i le atua, o tātou le teimi, e te tua i oe mo le atua. Tātou te tua te tua tasi, i le aso e firma ia Yesu,
tili Yesu whamtalanga le whamai, le aso e whima Yesu, po e tanga tole vau, e avelesi e tu leisi. Whamai ia, o whawhine na oro whaatasi me oroi seito, o avele tasi e tu le tasi, o le ato tangata e tu e usita le upo Yesu. Mai whapena le ata le aingo le tua ne Afiafi. Wa tātou le teimur whilinga, e te tūwai oe mo le atua. Tātou te tūta e tō tasi lumo le atua. I le aso e whima Yesu, awele tangatu saunia ma tāpena ina. O lo tātou sauni nei, o tātou wa ai me o whaamanu manu mai. E mnau le atua, ia furu ese me uma ia. Whamama ese me uma ia. I le mwhai o na whafofonga le atua tātou leo. Mai ele au te le tuia ti tātou me uma tātou te iai. Hama ia e olo whaatasi wa fine tō lua le me o roi seito. E awele tasi ai tu o le tasi. Whaafonga na whaamtalanga Yesu le tusa whaelinga mtau pe lo pes fulu ma o tātou masani ai. Whaafonga le upa Yesu awalawe te fefe me o le aetinga ai whauta. O le atu nātu ni o tol te Apollo. I le whare pui na ia ftoto fuina ai o tau. Poanga furufo e puponga tia ai o tau whaafonga. Whaafonga le upo Yesu. Ia e whaamaoni se yo i le oti. Ona alea. Ona o avatu ele ia te oe o le pale o le ola. O le tāua mo tātou le aingo le tua le vāngalo tātou mai ai. Pa mai le po Yesu le tusu māteio. Ia e whaamaoni, a o le whaamaoni se yo i le ngā taanga e whaolaina. Ai fai mai le po tusi le whaaringa, ia e whaamaoni se yo i le oti. O le lava le melei tātou le so, e ei teimi e te oti tātou te le yo i ngā taanga. Le ngā taanga, i le aso e whio mai ai Yesu. O le whanaunau o le whionga le tūma le whiau, whamile po Yesu, a o le tū mau se yo i ngā taanga, i le aso e whio mai ai Yesu ke riso. A lewa mai fe aule tu se fali nga fa ia e fa maoni se ia o i le oti. Tātou te leilo po fe o ia le oti. O te leilo fo e ni Afiafi a ula o te lo pe o te oti tae au. Pe o te oti le vai aso lea, pe o te oti le masina fou. A le fe aule mai ma le upo le tu mo i tātou. Ia e fa maoni se ia o i le oti. Pe te oti mo oti ale o le unga lalangi, ale upo le tu e whamaoni se yo i le oti. Tele tātou, tele wa au ngā ruenga le tua, tele au auna le tua, sa la tua langa ina nei fe au. Ua mamoi tia sa. A ele a firma ya Yesu, le vua me tātou ngā tupulanga, le futatu langa ina le fe au lawa le tasi. Pe tai, o le so, o e mai mo iai o whaatau nuu mai mea uma. O mai mea uma ia sa valo ie, e o tātou tamā o e o mamoi mai tia sa. Sa lato valo ia mai, ma lato whamatala mai, a lewa va ai o fofonga, o vai o tātou mata, il whatanu ino ia mea uma. A le whiaule mai mo tātou, whamalu po Yesu tuso whaeringa, le kalesia, ia e whamaoni, si ia o ileoti. Ono watori e te oe, o le pale leo, la le pale leo, o leo le whaavao. Whaafonga le whaamtalanga le whaeringa le tōru pe walu, whaavunu pe la fionga le tua. O uloa unga nuenga, whaauta, o utinatu au luma le whaito tō uhawa noa. Le kalesia, po wheme tātou te iai, o sila fie le tua unga nuenga. Sila fie le tua lau tau ti ngā, lo tātou aftu sina ngā nuenga le tua, e so se tafa lau langi lo tātou iai. Ai fai mai la fionga le tu ni Afiafi mo tātou. Fai mai le tu, wo au i loa unga nuenga le kalesia. Fa auta, wo au tinati au luma lea, le whaito toa uawa noa. Fa fitai le tua, wo i lo tātou wha moe moe. Pe tai le kalesia ni Afiafi, tātou te lei loa po wheel maluma le oti. Fa fonga il FAAALIGA le tōru sumatasi. Fai mai le lupo Yesu mo i tātou. Whauta o te wawe anu atu. I e tau whi mau le mea wai ate oe. Nei a vea stasi loa, lo pale. Wai e nei whaamtalanga le fionga le atua, mai la fionga le atua. Whauta o te wawe anu atu, wai whai te tō alawa le ri.
Ai whamela po Yesu, I e tau fi mau, le mea wo ia te oe, aisea, ne ve stasi, lo pale. E eise mea na ole I tā vita I le atua. Whai mai le upa tā vita, I o vai. I e whai lo mai a te au lo I unga. Pea fo I fua o uaso. Mai lo tā vita, ina ia o I loa, pe fia ni aso ua toi a te au. Pangae le I loe tā vita. Pe tei wha pe na fo I oi maha o le Afiafi nei le kalesia le atua. Tātou te leilo le aso, mai maliu ma leo ti lo so I fua mo so ola vai. Aile mana ongo le atua ma le whiau nei po, ia e wha maoni se I hoi le oti. A mai le autua le whiau mo I tātou nei tu la Afiafi le aingo le atua. O le tangata e tū mau se I hoi le ngata anga. E whaolaina. O lau te talo le atua nei po, o lau te talo le atua nei Afiafi le ainga, le kalesia au le atua. Ia tātou tū mau ia Yesu. O nao Yesu e whaole nei tātou. O le mana onga le whaau nei pō ma ni Afiafi le aingo le atua. Ia saunia lo ainga. Ia saunia o tātou ainga. Tātou e whitaia me le li o Yesu ka viso. I le aso e a fio mai ai. O le au saunia le tātou le talo whai. Lo mātou ta mai o le langi. Whaavitai lau upu no mātou whaalonga nei tu la Afiafi. Wa toi whamanatu me ati I mātou le li e. O mātou vai whailonga na e whetalai ai ai mātou. O mātou lori o mātou la tātou le I unga nei o langa. Ai whaavitai ta mai le whiaua e tuna mai mo I mātou. I le mwhai on toi tā pena I mātou. Ma saunia I mātou na whaamoe moe. I le aso e te a whio mai ai. Whamnia le ilo e kalesia o au so se tafa lau langi lo whaafonga mai ai. Ai meuso mātou wo mai māsani lo mwhai ona mai mo mai. Le li ilo whanau naunga le whiau mo I mātou ni Afiafi. Ia sao nia whaatasi mātou mana ia mātou whanau. I le whaamoe mo I le aso pe a ea whio mai. Ni o mātou sia ni o mātou whale e toruta mai whaamole mole. Ia lo whaamangalo I mātou. Ono lo sua whapele Yesu no mātou li I mono mātou whaola. O mātou o le mātou talo atu ai nei. Amen.